otupite teko pekwa na ija uteneda lo yata taridwe luda ipesur lude runge shumeta tuko nonu uda kwab apotunun auria kesi de chora kinarautu luda epote kesi ya inerike de kechedwe akirono ide kamuntos alingana kina potun keda dukone loda ringor apak kech. Many times if we parents shy away from the parents fears talking to our children about sexual related issues, and yet it is us to teach our children about child sexual reproductive health and all other related. They need to know the danger of having early checks and safe sex at early stage, especially girl child. One, on sexual reproductive health, and then secondly the issue of teenage pregnancy, which is very rampant in Kumi as a whole, as a district. Action aid iskeda pugan alle mari borongu kamana roka jan kese ya utosa langro kali akopana mto makron wa shoma na uri kino na pesu itortinen iro chie koto modue ngisida ikeuntosa emonyo kecho balasi be ani ngosho anu da ipu kachutlu pesur ngisida lomuntoso tupite te auria klude tapiti duich asuro nokini due karaide bongosi aingitu ni dio borema made jasa auria kakej akrono meme na saltotoro all tension matedo eti kwa ni mena sache auria ka arebu ikoko aingitu ni sibibo mena sbere bande denga acha auria kama pedo tosa kwa nyo peso kapu tosa bote ara ile pesa ingi na kapu mora berka punto tanta boni apax mimi pedo ra kone ijake meja pesa alose bene ije be akutubara mudadu mepailo losi ngesinga chepa kodumi ngesinga busani ke tawre kada ko kakina nyune be yo artus kisi jewtelelo keche doe akrono kamana rawri ni kinere ngade shak keda pugane de ngare no ko political leaders ko kisi do lo muto si toma ay supporting ata awrak ayo arte doe ani jasi ngunu ne wuri ni kinete. John Justin akolodere elothithiri ongino town council ngisida ichamuniti obale be kwape councilo kanoda itojo kareja utenelo da shoman na kaidue epote da kesa anyune be akironu de da uneta ure akai tolomunu notomo osomero ngisida ebune councilo aibu apakit kanoda anyune be todolikine tauriak jaisa wanyune bi apakit so montaring aki from catch tere ikedori awanyune be jauni Shamani kiun kosodi bobo ikoto aisi mpoki au riak noi anu aso mecheche pelu lo e polo akere misbere kesa jana keni boro ikodo shakech Omuron Charles lode ra polone somero atwitwi primary school kongino town council ngesida ikeuniti obale be ani ngosit na ada polo noe ngesida uri aklude kopekwa ne poluntos akiroto na ada ina nakini kechidwe iboro dalu ibusa kinti kisaja utoroto mapakidane jata tomo somero bisa do pita kesi eraye alengana kana itutono redwe kede idwe mamitani osemero boro nyakarita somane kwa odumunu jogo udabwe ejasi iboro lui to smajedwe mama uri ake fero to sign na ken konye tamde action e da ngaraken kati itabon kena paras kede uniform obunu ji chebore ne sieni community amamutu edwe asom test otomo semero uri akalwe puete mara ta sirigin dumunu jobe mameta chete. Kanuka TV East Martinopolo Kokumi District.